Hello, class aga agus class trí. Agus fáilte ras go ceol fan tai, seo lesson a ceathair. Agus an dú, há sin ag dúnsaach, céimar a bhís a cúmal ceathair búlian sesfach, sin 4 steady beats. Agus céimar a bhís a lévag, agus a sein ceathair búlian frasan. Bí sin a clích géime a ríist, soort of game, agus an céad rud cha piece of paper in or piece of card, garage, mar seo. So sia nó 8 agus cha má dice an seo, agus anis bí mi a genef ceathair búlian frasan. So sin tete sin búlian agus tá sin búlian. So ceathair búlian frasan bí mi arás. Ha mi arás agus ha na frasan seo. Ga trí ceathair agus ha mi sy'n mynd go fel 8 frasan seo. Anis bí sin a dul gan garag sgas go fel an tíidirha an dú. Ach attribí sa siomra sin or sa kitchen or attribí ha lár it's fumi to lár, so somewhere where you can make a trail. Cears glúir agus bí na rudí seo bí, so wooden spoons better no pencils agus sin sinné. Bha mi an sa garag ach bhai ró go nóhaach, so ha mi arás tuimhstí agus ha mi adul riam seo agus an sin ga trí ceathair an darna riam mar sin ga trí ceathair tríú ga trí ceathair. Curna riaman an lár le ceathair cúmanin idir ga fear. Put your rhythms on the floor with 4 steps between each of them. Ga trí ceathair. Te te ta ta ta. Te 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 ta. Te te ta te te ta. Ta 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 te te. Te 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 ta ta. Ta ta te te ta. Ta ta te 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 te. An seo ha bhí sin a brín tá agus tete, bhí sin a clí agus a brín tá agus tete nar cín. Ga trí ceathair. Fuchrí bhí Genevh slia agad héanais. Try making your own ta tete trill now. Have fun!